Ka arpaw nyaw tarik uni ubanay daman ko kasngi waw sa akan mo hewa o menteri kecnat tourism upol lang do wan wawai ya ka tuber cho chri kli pentor viewpoint na mo ka thau paiki ya ka pentor mentudu hei emlang MLA ka kli riat waman le o menteri ha ka sarkar jilla o kormen shilla. Hagani kasngi da em ka yalang wa palai daw ram muru hewa de yo ikalam pediang buram na ularbang. Yagani ka tao da chana lang ba ka skim MGNREGA hai lut wa arpaw point le paw lelang hei wada ithaw paiki ki sataliang ki sapdoy wa kiwi ki wopen yosuk ya ini ithaw. Udipati CM ka JHADC waman leo MDC ka thany ulaski rambai hawa ikalam das ngaw kumeno wo yo ya kre lang ki khon ka chnong hei wopen miet ya ini ithaw de wa kentu ya waro wo yada ya karam aw kanang wo timit ki pai ba yagani ka thaw. Ukermen shilla hawa ikalam da karpat uya opol waw kat kam iwa depan ha ka dorkat wada ho wa depan benaw le waw sanlang yo chna luti lai ka jat chak chait po mulu wa hajan ini ithaw. Nei liang upol lang do kam ukong san do ongu wa to sakhiat wa ini ipen thorman ko kam hotspot nei benta ikam unki subri wa da wandur ka le kam kamap ke India hei wa da kularo waw tholan waw pen miet ya ini ithaw. Kat kam ka dorkat wada ka chnong da kularo waw chna no ya zip line in hai ni thau wei daw pha ya ki saheb o wan sali ki wei wo khain sam kadwon ulut he to wei te kiwi ki wada kalam kan thup ya o kune baha muru u helping power president ka sen right to bear u dr tammi ya ki shalla video ka wapong blong u shiva naish aswati DC ka is giant hill district kadwa ye kintin khuble da yo na u yo hi me shalla yagani ka singi da penpho da irwai wa ichan ko bi ko khiam tam yo le ka di kon we ye la on ni ta ki kon yo ga ni ga chno bat ni baham da ko constituency ni te daw daw ek ji rap ko salla takar ni taw chnai footpath de ni chopo te kam ko proposal wa do gi to em lang ni te nakale yo ngam chi mo ni bha ki kenten ki bang wa tiang wo yo itu tu to no sar pol wo manu minister in charge for your government of Meghalaya. The Clem the Clem Shubun, apa bedong ngipi ba lay up ham ne, pilong kibru kibayasha, bat namal ba pilong kibru kibayasha, ngaru ya kade ke love letter ke pengayo anak ador war senong, ngaru kan jumpa tak ketinggi, bat kata gelong, baya ki proposal ke jompi ke Baningkong, mansna ya zip line kani kadai ke ba dapat pada ba ingin saya immediately nagalian ke Department of Tourism panpa ya ki officer engineer jungi banwan syakne kashnong ke jompi kadang ba kinla mansna ya drawings, design, drodar, kubju, sta, yaki estimate, jong kani ke project. Apabila ala ai kat kata ke assurance, ngai hidom tau, ya kajingwan slam, ya kajing dumno jong kebeneng, namar ndangi wanra ikini project, ila wanra ru ya kajing syai. Syaka Shnong Jumpi Bakat Long ke tourist hotspot Hanni Hajainday Hills District. Kawai pat kajing anur ke Jumpi construction kajing Shna ya ka Infinity Edge Pool. Kani ngin aya ka in a phase manner. Hakawa benta ka baar bat ngangay ba hapo jong kani ka term ke jong kani ka sarkar ka pemerintah ila ate banla ban pendap ya baro atli di bedang Baningkong kabalong mansna ya ka zip line ya kani gintik up landing sedang ban penlong penlong stam no ka kloy kat bala di nga syukurpat ya kabay kabangakren ru ya ki officers hanni DC SP bat khamtam yu local MLA jompi bat kata kalong ba ki tourist Kikwa banlay siya ki Jaka ki balong well connected. Kiba ki Surok ki Baha all weather roads. But nakatadaw don kam Baha ba penyeshim kialang namar lada ki Surok
kilong kiba pum lani kiba snew ki visitors ki bri ki bakwa banwan kin kham salia banwan ti sobha ban pe ya ni kalian nang ba mangi ngin stat ya gini gam ki jam bat lak nu ha ka benta ka ba pedeng jong kesnam arhajar ahusan ngade banwan biang chani banyo ban pli pat ba ya zipline ai kumlai ya kecing don rekat jompi borok nadu ki long kami kirangba ki samla dangsyan ngarangwan siakan ni kasnong jompi ban yudon benta bat ka be den klam bat ngangai basyan ngan wan biang ha kasnem ban ha bagin yo ban pleno ya kan dia zip line bat ban sedang ban kiuning kong zip line ru undai hiu emily jongpi ma terbenchela